Citayotam kejing syakot hadir u Presiden Ubak Louis Dr. Halumding Jiri Police Station, bud nangta Working President Keseng New Trap National Youth Movement, Ubak dan lang nongbri, hak sing thoding ke kesau terik naitung arhajar arpulai, ulah syakot hadir hak keju kejaka Halumding Jiri PS. Kene kejing syakot hadir Working President Ubak dan lang, kedai halor kejing kren hak kejing lang pajba, hak arpulai terik naiwing arhajar arpuar, kepala jia hamukro, kebaong, bantemu seng, tak kenhun, leno, hapuk kejela, namar kejing bita dia kesukar jela, kebasyam lasim kia, kejing jia hagi kaput, meladu ikimin simbriu, kamtam kejing syak siat iap, kisangut, hagi ketang suloi, kiplit asam. Ubak dan lang hadirin belami dan kejing syakot hadir ulaong, kejing keren temu seng kam leno, kadai kejing bitar, kejing bomler kesorkar jela, berkatar Police Department, manai jing eda hak kaput. Seng New Trap National Youth Movement ngakum Working President ngelawan mentakasni ban namara la syakot suman hangi po police station Lumding Ceri hak supportering te hak jingi keren bat i ba partu tengi ngelawan ni kendu no mentakasni namar tidak bom bakyar te hak jingi keren jingi bat i sar partu nga po office te ila ai nga kan notis hak bede ba hak bede ba ketua kes ke bede po mau pro pacia hak arpo arterik mencem snem tu kecing cia ke ba sangut ki pajba no mau pro ki syak set siti po porda jong ka asam te halor tu mentang nagaliang kaseng HNYM berkat presiden wilayah keren media tu kesni haka apply terik makla te halor kata kecing keren cungi kadon ke intention ka nagaliang cungi nilai keren te nakaliang kalau law and order di police department kala sim action halor kata kecing keren cungi hak bangi ong ba pengidon kata kecing smokial kecing cai benreu tengimi khmat ban keren du halor media Malaysia lada ka sorkar kamla ban simkia halor nik menta kaseng ru kan hak ya khmat kumno ban wat ban wat ikilat nanti nak menta pante la kam ya sung suk sung san yang po porda tinaga jong police department halor tu cingkran cungi social media tekla khot hacir menta kasni tengiru nagal yang seng ngak Working President ala syakot bat ngelayo pani keren bat i emba partu iba sim ya statement menta ya cingsim statement kecung i kamdon hi te ka sulong bet ba kala kila tap apo ka hakani ka case number sispa sapuar khatway arpuar te halor itai bentai ki khot ingi ban pensai ban ai ta statement te nagaleng chung iru ila ong ba in saya keren bat i SP halor ni ka banta namar ba ni yo i bagade tang ki intention ka bangi keren hak tu kasngi tengiru ngaru nagaleng chung ngala keren bat i ba nakaseng hi kam dadon kata kecing smu ka bangi kabangin ong ban seng hi taki kam seng le no andrei kadai tang ki intention ka bangi ngi perkhat ba yo le si ba ka sorkar balada kamla ban te la kam syu ya kan syung suk syung san hang te po blok 1 blok 2 hakaba itu ki pulit asam ki la simno ya ki cing imbre hadu sangut na kam don syu kan syung suk syung san wat mangi ki paj baru le si iman ngi hammi khmat mane simlang kita kilat nanti kuno banon ra syung suk syung san kata hi kadai ki intention cungi bat ngim don hiru kata kecing temu ke bangin ong ban ya poi sidu ta uput ban ya seng kita kam leno lane kita ki kam seng pentrim namar ba kata kadai tang ki intention ka bangi kecing mut cungi kalong baik bangin tre rengkat ber sorkar bangin tre rengkat ber pajba hakino kino ki bentar nak menta banura syung suk sai tengi dar ba kan bo iki tiki outpost police station haki ki benta ki bede bat kumno ba kanwan ra si sai kata syung suk syung ngan syung pajba hai modar nilai keren ba seperti ong turu ngalai keren bang ngala kerpad iru ba nagaleng police department ba lada kumno kadai ban ya keren ba sorkar nang ba onla ban ya kendu ban bo iki police of outpost hangte police station haki caka borda ngi ya keren lang te nagaleng cungaru ngala penmi itai kentin namlen hiru namar ba isokya halor kane kecing syale ben bat kecing syak syem cendat cung kine ki para dok para senam cingi sangut hang thia po mokro how nu snem blalek no mo te ni sngo
hapo mod pran tegade hapo haka arplay tarik baklang haka arplay tarik tingi keren ya kene hapo mod pran ni keren hapo public meeting tekane gade tang ki intention mo kaba hadu mentai ka seng kan namdon kan no ta ching thmu kaba ban perkhat ban poisha shidu to put ban yes seng ki kam le no namar ke intention chi kalong be tu por ba ngi i bak sarkar kadangi penbek put bat ke sarkar asam mong ngi na kaleng pai ba ngi modur be ba ladon kata ching be put mod ka sungsuk sung ngai du kandon andai phau se preng kata ching penbek put mi man kum kini ki ching chia ki bas ngosi ka ba ki pardo persnam chungi kila syashim no hadu sangut haki pulit asam kamtam ki beri badon haka an tengi ngi dap daga menstem ka bas ngau kia kumta ka penmi na ka menstem chungi ru bangen keren kumta andre ha ka ching sha hi ngim don kata ka ching mut ban le kumta namar bangi ru ila don la ka chong ching nang ching start ni kwa hi ban ya khun ban ya le na ka banta ka sung suk sung ngan na ka banta ban wan ra iki ching bahak che ban reu lang bau khulom lang ba ka ching keren lang ba ka ching trelang bar sarkar angkat bar ki pai ba kata hi ke ka thong chungi ka bangi kung seng balang ru ni seng hang ne ru ni tre mar khmat bak sarkar la ngi khi persya bak sarkar ka de lang ba ka ching start bak ching tre lang chungi rangkat bat ki bor sarkar